ngaphila njengabantu bonke. Haleluya. Uma kuthiwa kuyabukwa mawungathi uyabuka ngalanga emuva la ngihambe khona kugcwele manyeva. Haleluya. Ngoba ngiphila phakathi emanyeveni. Haleluya. Ngithi ngenda kahle kanti angendi kahle. Nkosi yomsibusisa. Ngoba uma utisho wena kuvama kuba nenkinga vele. Ngoba akekho umuntu labakathi ngiphila. Kodwa kokungeni uqobolwami ukuthi ngiphila kahle ngiphila. Kwesinye isikhathi bengize ngibulwele lokuphila kwami kahle. Haleluya. Ngoba ngithi ngenda kahle Nkosi yomsibusisa. Kodwa yafika le ndoda yayihlula impilo yami. Haleluya. Baba ngilokule ngibona ngihlala. Ngimbabe-ke bazalwane. Nginekhaya nebantwana Nkosi yomsibusisa. Amen. Uphila kulo mhlaba ngalelinye pastor wami. Nami ngimlingana. Kodwa ngesipho saNkulunkulu nami imiso kaNkulunkulu wafika isikhathi ukuthi ngawusala ngingwani Nkosi yomsibusisa. Noma kunjalo akucedzanga ukukholwa. Ngisakholwa eNkosi uJesu. Ngifisa kuyawufinyelela nami ekhaya. Funa kuyawuhuba nami njengalaba bebathi bayobe bahuba. Bajabula bajebula ngoba kumnanzi ekhaya. Kuthiwa letitrati tegolide atisheleli mara tegolide tiyaqwebetela atihlinwa ngumuntu tihlalela tiqwebetela tingcoli noma kuqhamuka idasta ihlale edukwana ngoba tegolide. Nami ngiyafisa ka unyathela khona Nkosi yomsibusisa. Sisemkhosini weliphasika. Umkhosi weliphasika sibahle. Sihlangene lathi ngoba siyawazi lo mkhosi. Lahlatshwa kanye lethu kwagcina. Asahlatshwa lemani. Kodwa lethu lihlatshwe kanye. Sabanglo lesingiko namuhla. Angeke liphindze lihlatshwe. Ngoba lafika lahlatshwa. Labe selihlaba inhlitiyo. Lasusa buthakathaka. Lasusa konke lokuphambene nalo. Ngoba mase lihlatshiwe kuvuleka iminyango nalebe ingavuleki. Nkosi yomsibusisa. Sisemkhosini weliphasika. Abanye batawuvuka ngesonto bamhlangabele. Kodwa thina sathi wavuka. So thina simhlangabele. Sanga saqhamuka ethuneni.
kodwa sakhamuke emafini. Yesitawumila timpiko. Sithi kancane siphakame. Siphakamele ku. Silenzele yabo. Tawubuke. Nkosi yomusa ibosisi. Bingelele imdobane egameni lika Jesu, amen. Bingelele ishoes, star egameni lika Jesu. Bingelele imoyi, ini bese ngibingelela idanji egameni lika Jesu, emkhulu khaya, amen. Bingelele bazalwane ngokwehlukahlukana emabandla onke lesikanye nawo kulo mkhosi wePhasika egameni lika Jesu Kristu, amen. Nende kahle ngoba lento ayisiye umuntu munye umuntu munye neka ikhona, kodwa makubanjiswe nekuhamba kahle ngoba mayisinzakala lo munye iphakamisa naye bese kuyahanjwa inkosi yomsibusisi. Siye ekhaya bazalwane, siye ekhaya. Nilambele livi. Nilambele livi. Mina lokhuluma ngePhasika. Shumayeli. Ngotota nje Shumayeli. Nkosi yomsibusisi. Wena lo lambele livi walamba man. Lokhuluma ngeNkosi wePhasika. Uthi nomlu. Nkosi yomsibusisi. Babe mlangeni. Siyabonga Nceko. Siyabonga. Yini namhla ukuthi umatha ungakhuluma ngikhulume nje general. Yini ndaba ukuthi ngikhulume general? Mlangeni. Kuthi ngikhulume general. Sisemkhosini wePhasika bazalwane. Ngeke sikhulume general. Kodwa sitawukhuluma ngalo. Ngiyakumoshela man, ngiyakumoshela. Sorry. Sekwesibili. Solo ngiyakumoshela. Uzamale. Iyafule. Sisemkhosini wePhasika bazalwane. Amen. Nkosi wePhasika. Jesus. Yeah. Ukhona lo wafa. Ngoba mina nawe esineke sibe ngilokhu lesinye. Wafa indoda. Wasidakala libandla. Wafa indoda le-1 kusidakala yini libandla. Wafa indoda wasidakala libandla khaya. Nkosi yomsibusisi. Asesikhulume ngale ndoda. Asikhulume ngale ndoda.
lele yafa kwasitakala mina kwendiwe exchange qamuka nokwami ngangena nabo waqhamuka nekwakhe kwendiwe exchange. Inkosi yomsibusisi. Amen. Matthew 27. Matthew 27. Mase ukutholele umthikele 1 2 12 13 14 19 21 23. Verse 1, 2, 12, 20, and 21 and 23. Yeah, 1, 2, 12, 13, 14, 19, 21, 23. Verse 1. Jesu umikiswa kuPilato. Ekseni lokwange luvivi. Bapristi labakhulu netibonza tesive bentalisu lekubulala Jesu. Bambopha bamthatha bambikisa kulusiba lukhulu Pilato. 12. Kepha ngesikhathi bapristi labakhulu netibonza bamethwesa emacala abengaphendvuli. 20. 13. Ngako Pilato wathi kuye, aweva yini lamacala langaka labakubeka wona? 14. Kepha Jesu akazange amphendvule. Ngisho nangalinye nje lusiba lukhulu wamangala kakhulu. Wathi Pilato asahleti esihlalweni sekwehlulela, umfati wakhe watfumela kuyiLivi athi, ungatifaki endzabeni yalowo muntu longenacala, ngobe angalali ngihlushwa ngaye ngeliphuko ebusuku balamuhla. 21. Kodwa lusiba lukhulu wababuta wathi, nifuna nginikhululele muphi emkhatsini walaba lababili? 23. Nifuna nginikhululele muphi emkhatsini walaba lababili? Baphendvula bathi, Baraba. Kodwa Pilato wababuta futhi wathi, ngobe endecala lini? Kepha kwabamkhona bamemeta bonke bathi, mbethele esiphambanweni. Sibongele lona babendlovu egameni likaJesu. Amen. Bazalwane uma
silandzela live lenkosi le ndodza lento ukhuluma ngayo namhla mayifika kufika kwayo kwaba khona kufa lokumatima emhlabeni lokubukene nebantwana lebe balingana kulesigaba lebacabangela ukuthi ukuso inkosi yomsibusisi ngoba kwakunemsebenzi uNkulunkulu labakawubekile edukwayo sitha sivamsile ukuthi iplani yaNkulunkulu sifune kungenelela sende lokuthinte lokuphambene neplani yaNkulunkulu kulomkhosi wePhasika lengikhuluma ngawo namhla Jesu Kristu bayambamba ekumbambeni kwabo bamkhuphulela kulenye indodza lengplato why bambambe Jesu Kristu bambambela ukuthi unelikhala ngoba kwenteki ukuthi bakubambe unganalo likhala ubanjwa njengoba kukhona likhala Kristu uma sebambambile bamkhuphulela kule ndodza lengplato ngokuthi kuyothethwa licala lakhe ngoba Jesu uma eta emhlabeni ngokunguthi mina nawe sikhululeke kodwa sitha sizama ukuthi iplani yaNkulunkulu ingasebenzi haleluya ngoba Jesu bakangakateli bantu lebalungile kodwa Jesu bakatele bantu lebangalungi Jesu bakaneke atele bantu lebalungile yena alungile inkosi yomsibusisi sithola la ukuthi Jesu utela abantu lebangalungi yena ulungile kodwa sitha sifuna Jesu kumthwalisa kumalungi ukuze ukuthi labantu lebangalungi bangakhona ukukhululeka utamkhulula njani umuntu longakalungi babethulana nawe ungakalungi kufuna letinto tingafani wena ungalungi kodwa lo muntu lotokhulula wena akwadi kulunga ngilo liphasika ke leli banke emakhatha ngoba besingakalungi kudzingakala umuntu lolungile angene esikhundleni somuntu longalungi ukuze umuntu longalungi akhululeke kungako bafuna ukukhulula bani Baraba yini indzaba ngoba kalungi ukuze kungena umuntu lolungile esikhundleni sakhe licebo laNkulunkulu lihle manje lihle icebo laNkulunkulu bathi bakhulula Baraba ngoba angalungi ababoni ukuthi bavumela kulunga kungene la kungakalungi khona Phasika iphasika lahlatshwa lethu angeke liphindze lihlatshwe
phambanweni ilemela tono tam nawe ivule tanzo ngala kunetilelesi letimbili letilelesi letimbili tibe bepha tingiko konke ilenga phakathi kwabo ilengela kona kwabo nomunye longafuni kukhulule uthi dikhulule wena bese nathi uyasikhulula utakukhulula njani abalwa nalebonile na waba munye wathi umkhumbule embusweni wakho ngoba ngiyawubona lo mbuso wakho ukulunga kodwa nami ngikhumbule ukuze ngifike kuwo inkosi yomsibusisi sikhuluma liwuhlu lelafa kwabakanye sebambambile lapha sebambambile bathatha impahla letini bamgqokisa dona kuthatha kwabo bakunika Jesu bathatha kwaJesu bayakumbatha bathi sekuphelele kanti kusakhutshela uthi uma safuna kwehla ayukhulula lebanye phansi bayabona ukuthi letimpahla ngeke tisale kithi ngoba umsebenzi awukapheli bayatibisela kuye uyatigqoka uyaphuma umphefumulo tikuye timpahla takhe uyehluwehlela kule bafa bangakholwa uyokhulula bona bese bathi batithethe bathi thatha nathi tethule tibophu ugqoke dona ngoba sesibonile ukuthi soyitenzile indzaba wathi ngisahamba ngisaya phambili bathi bisela kuye bathi bisela kuye ungabe lolo right na right abesho lendwa ngoba lendwa ngibegqokile kuphela ithuma kunebabhenisa ithuma kunebanatha ngisho nayi ingubo lela ngekhathi lele imfihlo Pasika khuluma ngepasika leli lekamoya lahlatshelwa thina kungaboneka usibone ngelisonto ekuseni sigijima sithi siyamhlangabeza ngeke usibone ngoba siyayi-understand into yethu kuthi lahlatshwa labakanye sakhululwa asisenako kwethu sekwakhe kwethu asisenako sekuyekelwa nguwe nje kuyekelwa nguwe sesijaba kuyekelwa nguwe mara sinako sesinako khuluma ngepasika khuluma ngepasika athi babemediso ngiyo lento leyasikhulula ngilo lepasika lelasikhulula ukube zange lahlatshwa ngaba sikakhululeke
ube azange labanjwa ngaba sikakhululeke. Siyababonga le bantu baba. Siyababonga. Lifike ebusuku le. Lafika kulomakalele ebusuku. Lakhuluma naye. Wasibuka, wathi kuPilato, "Hey, ungalendi liphutha. Ugweme le ndoda ibe nelikala. Ngoba le ndoda yaba nelikala, angeke thina sisakhululeka." Wavuka walwa nomake baba emakhatho. Wavuka walwa. Wathi, "Hey Pilato, ungakwenda konke. Ungahlala ungainathise manje. Ungahlala ungayiphi kudla. Kodwa ungalendi liphutha uyithola inelikala. Ngoba wayithola inelikala asisakhululeka. Thina lesinemakala. Kwakhala umuntu onelikala. Ufuna ukungena ekuphumuleni kwenguna phakathi. Khuluma ngePhasika. Diyachintshana le tinto. Ngabe utshintshile wena lo nakho na. Ngumbuzo ngithi lo nakho ungabe utshintshile yini? Abe mhlaba. Ngidwa siyabalwa lesibongo lapho. Kuthi bathatha something bawufaka emhlangeni, bamnathisa. Ngoba umhlangu uyavuka, umkhathe manje ulalisile, uvuke. Bamnathisa ngento levuka. Abamnathisanga ngento lengavuki. Mhlaba. Ngithi bagodwe tukwa, dishobwa manje. Manje agijime tukwa ulala. Uhambe uthi next week uyabuya kazovukile ngoba unathiswe ngemhlanga lovuka ngoba bebafuna ukuthi ayolungisa inkonzo yakhe kudothi uma kuvuka nalaba lebalele leliqiniso bangalitholi balithole. Plane yaNkulunkulu angeke wayivimba. Iplane yaNkulunkulu. Let's Pasika nje. Leli lahlatshwa. Amathi ukuthi sokujinjile yini. Ngoba kuyathinjiswana. Uthatha kwakhe, athathe kwakho. Kunjalo lesimela. Uthatha kwakho, wena uthathe kwakhe. Awukutholi kwakho angakakutholi. Akakuniki kwakhe. Ufuna ukuthinjiswane. Tona leti luthi tiyakuhlula mani. Ufuna tona. Sikhuluma ngendoda. Liyahlatshwa kwabakayo. Intolo uNkulunkulu enzamba before siyolala. Uthi ungahlanyeli emeveni. Kuthiwa uyayivula uNkulunkulu ubuka nathi disuku lesithathu uthi ningahlanyeli emeveni. Abemthia laba inkinga ngimile vesi
wangazuthi mawuliva lithi wena lophethele enhlanyelo ungahlanyeli emeveni. Ikwambuleleka nabo kimi ukuthi lophethele enhlanyelo akukhulunywa kuwo, kukhulunywa kunami wensini. Kanti uNkulunkulu njani na? Wakhuluma sisayicala lelo. Uthi ungahlanyeli emeveni. Kwangathi umnikati wembewu uyiphethe lembewu. Kodwa kwambuleleka naku kimi kokuthi akukhulunywa ngemhlanyeli, kukhulunywa ngemnikati wensini. Kokuthi ungamkhombi la kunemeva khona, sale ususele emeva ukuze kuhlanyelwe kahle. Sangekho emeva ngoba umhlanyeli akade la kunemeva khona, kodwa lona lokuhlanyelwa kuye uyadi la kunemeva khona. Isikhululela lapho le Pasika. Awuliboni nalo le Pasika. Lithi kuyajinjiswana. Lithi kuyajinjiswana. Lithi lo aketanga kutozifela. Kodwa udzinga lofuna kufelwa amnike into takhe. Amen. Ngoba neka afe Jesu angakanikwa into bakaneka basaphuma naye babamba lenye indoda bathi mthwalele isibambano sakho. Ngiyacabanga ngokwami ungive kahle ngokuthi le ndoda yathi thwala lesiphambano sanasinzi. Uyangiva la? Ngiyacabanga ngokuthi lesiphambano uma bathi ayimthwalele Jesu yasithwala yangasiva kusinza. Ngoba le ndoda kude into lekithethe yaniketa le bantu bathatha into baniketa yona. Ikakufa njani kusinza babethula ngoba letiphambeko tethu betingekho, kodwa sithiwa ngani Christ ngoba uthathe kwakhe wasinika wathatha kwethu. Waba muhle uNkulunkulu, waba muhle uNkulunkulu. Uthini lo mlobi lapha kuMateyu na? Uthini lo mlobi? Yey! Lo mlobi maluthini na? Hey lo muntu! Lo lethe lo muntu! Afike kulo mhlaba. Uphinda ngesikhathi sokugcina. Ukhuluma yena uthi ungamthinti kabi loyo muntu ngoba kumletha kwami ngavuma. Bakhona nje komakele banjalo bakhona. Abona mgcwele abongasini Maria. Mina lamphethe nasi Maria. Kodwa siyamuva umkaPilato. Uthi ePilato ungakwenda konke. Kodwa lengikucela kuwe. Ungaqala umbeke icala lo muntu. Ngoba ngihlupheke ebusuku bonke ngaye. Wayehlukanisa ukuthi once wangena licala kuJesu waba nelicala. Seyayividoda bathi bakubeke icala la. Bathi bakubeke icala la.
iyathula ayiphenduli. Athi bayibuta uthi bayibeke icala la. Uma beyitawuthi anginaxa ngokutawuba nenkinga. Uma beyitawuthi kunelixa ngokutawuba nenkinga. Yathula. Uthulelani Jesu? Bakubuta ukuthi bakubeke icala lani na? Uthuliswa ukuthi angeke athi anginacala ngoba udinga ukuthwala amacala. Ngoba uma wathi anginacala bebatawuthi sokuphelele mediso sotathi ithwalela lakhe. Hey Jesu muhle man uhlanyele kuphi ethembe? Ngahle bayithola ngidlile man. Uhlanyele kuphi ethembe? Hey knowledge uhlanyele kuphi sense? Uhlanyele kuphi? Hlanyele uphethe uNkulunkulu intolo, mhlanyele uphethe imbewu. Ufuna ukuhamba yahlanyela. Hey ngathi taba khona intombi letasho ukuthi buya la hlanyela la kunameva emeva ngwakhiphi wahlanyela umhlanyeli. Hey kwaba khona letithi buya la uhlanyele wethu umhlanyeli wahlanyela kwathi kuyamina imbewu yahlathwa amanyeva. Waphendula wathi hayi noma amanyeva ayihlaba lempilo lethi ihlaba kodwa ngeke ngizempilahla. Hlanyeli sokuhlanyela. Uthi Jesu mabambuta ukuthi yini licala lakho uyathula. Jesu bakubambeleni na uyathula. Jesu uyinkosi yabaJuda na uthi isho bona ngathi labona kuba inkosi. Hayi bona kodwa ngethela kuba yini inkosi. Khuluma Pasika iPasika utawuphuma nje ngelisotho uyaqinisa ukuthi kuseni utawuphuma nje usenalokhu kwakho. Bangaphi bathi hey ngelisotho bengingajabula ngiphume ngiphethe into kaJesu athethe ngami. Bangaphi bathi ngelisotho kuseni ngifuna ukuphuma ngiphethe into kaJesu kodwa mina ngimniketa angisafuni ta. Bangaphi funakala umuntu lo dawuthi kuseni so Nkosi ngiyabonga ukuthi namuhla ilanga lokugcina ngikuletha kodwa ngisenato into tami engafika nayo so kunedinto tami ngihamba nayo singakala umuntu lokawufuna into kaJesu ayitaki ungafuna takho neke uphumelele. Ungafuna takho neke uphumelele. Ngose usibusise. Khuluma Pasika bazalwane. Ngilolena sibeka. Sibe lokho ngoba Jesu wasifela. Bokungaba kuhle kokuthi usahleli lapho ucabange kabili ukuthi iluza kwami noma ngithatha kwaJesu noma kwaJesu ngifuna kwami. Kodwa umehluko kukwakho kunekufa, kodwa kukaJesu
kunokuphila. Kwakho kuyinkinga, kodwa kaJesu akunayo inkinga. Bekulethe lokho iphasika, lokhuluma ngephasika. Phasika. Mingakhi leminyaka ulidla? Mingakhi leminyaka ulidla? Sowulidle laze lajwayela kuhlala la uhleli khona. Angathi noma uyangidobha noma uyangiva na. Ngithi mina sowulidle laze nalo lajwayela la uhleli khona. Ngoba noma kungakalungi uthi abahlangene. Noma kungakalungi uthi abahlangene. Daba kuhlungu. Hlazana Jesu wabuya. Adolaza ibandla lakhe. Ngoba nalapho ulizele ukuthi akuthole kuwo akanakuthola. Mafani nesihlahla sephiwane. Lathi uyasibuka Jesu. Wabona kudla, wathi uyafika wathola kudla kungekho. Sikudla kwaJesu sonke sipha. Kungendeki Jesu abone kudla natakudla athole kudla kungekho. Inyoni setikudlile. Masela sakutshontshile. Ngoba sitha siyakutshontsha lokudla. Sikushiyele lokhu. Bongaba kuhle ukuthi before sitha sifike ube ulivalile isango leminyango ukungena. Ngokuthi masithi siyafika sole ukuthi kuvalile. Uvala kanjani na? Uvala kanjani? Ngokumemukela Kristu abe inkosi nemsindiso wempilo yakho. Lithi libe Nkosi. Uma sesikuKristu sibathi idalo letisha. Okwakuqala kudlulile sokuvelele okusha. Uma sikuKristu sibathi idalo letisha. Okwakuqala kudlulile sokuvelele okunjani lokusha. Siyambonga thina uNkulunkulu. Hayi ngoba senda kahle. Kodwa sibuka la sithamuka khona. Uyabona bazalwane, ubonge uma ungafuni ukubuka le bantu. Ubonge uguquke ubuye na uhambe. Kutakusida lo. Ngoba lo ubuke bona awusitakali. Wahlala nje ukhala. Mara ungale utiside one day. Uthi sengihambile. Kodwa ngifuna ukubuka ngalami ukuthi ngishiye. Uguquke ubuke. Utawusitakala. Jesus. Ngoba kwesinye isikhathi bazalwane ubuka le kulomuntu awusitakala. Kodwa uma ungaguquki ubuke ngalami emuva. Utawukhanza lendlela lohambe kuyo ihlobile. Kodwa lebanye bebahambe kuyo ingcolile ngoba bashiye emanyana yakho ihlobile. Usahamba nato ngosiletiko. Awuhambi nato. Awuhambi nato. Uhamba nato. Kodwa uma bengathi itolo bengihamba kanje ngithi ngikushiye ngihamba. Ngithi ngiyabuka, ngithi angisabuyele. Lapha bengifile. Angisabuyele. Kodwa uma bona lutho emuva bazalwane. Hayi, kunenkinga. Ngewe Nkosi. Boyuthandazele ibandla egameni likaJesu.
kunenkinga bazali. Umuntu abuke ungaboni lutho. Ubuke ungaboni lutho. Jesu afikile. Ngoba phela manje Jesu afikile, futhi athathe kwa Jesu. Jesu athathe kwakho. Uthi uyaguquka uyabuka, ukhathe Jesu asinza, asizwa imithwalo yakho. Uyaguquka ubuka emuva, ukhatha Jesu, uyafuna. Wahla uyafuna. Ufuna lebantu amnikele umthwalo wabo. Athathe umthwalo wabo amanike wakhe lolula uthi njoko lakhe alisinzi. Lilula. Alisinzi njoko lakhe. Alisinzi bazalwane. Alisinzi. Zima nje umuntu loyedwa. Lodawuthi Nkosi, ngicela kwendi exchange nawe. Uthathe kwami ngithathe kwakho. Ngoba kwakho ngubonile ukuthi kuyaphila. Kwami kuhlulekile. Nkosi yomsindisisi. Awusomuntu waseke. Akukho sanele esinakwenza. Kodwa sibonge nje simangaliso sakhe. Kudzela emazulu, yes. Ehlele emhlabeni. Lobonakele njengomuntu. Awutawufela wena kangaka. Hallelujah. Into yaNkulunkulu basabone. Ibeka lo mbiko weqala. Indzaba lenemandla ngumbiko weqala. Verse number 37.
basabane umbiko weqala. Iphasika lethu leta ngenxa yeqala. Ukuba iqala lalingekho ayibanga khona. Kungakho siyayibonga le mpotsa leyehle ezulwini ngenxa yeqala lakho lelazo. Ngetulu kwenhloko yakhe labeka satiso seliqala lagotshwe ngalo sithi lona nguJesu inkosi yamaJuda. Lalifuneka iqala. Jesus. Bona lento basabona lemvetela lokuthi icase sisho njalo emhlabeni liqala lidonsa i-attention yawo wonke umuntu. Uma kuthiwa kunemuntu lorepha umuntu ku-TV yavedwa wambulala wonke umuntu uyafocus because kuneliqala. Libhayibheli lethu liqala lethu sasimiselwe ukufa. Haleluya. Kodwa yehla inkosi yamakhosi yashifta yakhele eqaleni lethu sasenza thine kodwa yafa yona. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Saphuma discharge kalanko. That's why in the Bible masalwa lithi ekhotho lapho alitholwanga liqala. Mafana lingabizelwa lapho kodwa liqala lasethule. Hallelujah. So wena mina wawonile wena. Wona ungakataba wawonile wena. Wawonile wena. Kodwa mandla Jesu Kristu lathi uNkulunkulu nakakhuluma ngaye wathi unikiwe amandla emhlabeni nasezulwini amenda basana wa-overcome kufa ngakafika ethuneni. Jesus. Anti kuba yawufika ethuneni ithuna lasesalendini kuthi bangadinwa bonke abantu kodwa hayilo yilizwi lenkosi namathambo akhe akazange aphu ngoba iqala lakhe ngoba iqala lakho. Yes, Jesus. Wona yena wasini inhlungu lento ukuthi siphila namhla kunabantu labasahamba bathwele bahamba basathwele emakala noma inkosi seyalena kodwa basahamba bathwele amakala. Uyasinda umuntu oneqala lingakathethe yinto abhalayo athi ubuzisekile loyo izono zakhe zithethelele. Yes, Jesus. Makala akhe yafuna ukuthi namhlanje mina sitilungise bazalwane. Hallelujah. Because iqala idonsi attention. Ngicela kusiza wena kholwa ivangeli lefleshini lithi umsindvo kodwa ivangeli lembuso waNkulunkulu always linema-complaint. Awuboni mani wena wanela kuthatha Jesu baqala kukhuluma kabi ngawo but lesikhathi usonza nabo abazange bayibone inkinga. Kodwa inkinga iqala lesikhathi ukuthi from today ngiyahlukanisa. Yiko babuthi bathi bangene nginjalo kungenxa yeqala lakho. Hallelujah. Ngoba iqala lethu lithathelele. Wonke umuntu nawukhonza ufuna ukhonze nenyama yakho kanti likaNkulunkulu lithi isikhathi lesi labantu kumele bakhonze ngamoya. Aswena sister lathi ufuna uphile impilo eshwishwe izathu iqala lakho lathwala layawulahlwe khonota kodwa namali ngisabona ene baba nawesisi umugqoka njengabo kanye baba nawo
Umukhuluma njengabanye abantu nawo. Ungawenza njengabanye abantu. But the day you think, ngoba iBhayibheli lithi umuntu nakaphenduka uyakhuluka. Usithi awusuka umsipho kaJesu noma kanjani. But wasuswa ngenxa yecala lakho. Umkhona phakathi kwethu othumthwalo wami yangisika akunako ukuphefumula akunako ukusina. This is the beginning. uNkulunkulu ufuna kutshala, uNkulunkulu ufuna kuhlalela. Izwi lakhe ngeke lamile usenemithwalo yesu. This is your chance. Lapha kusasanda sakho yokuthi Nkosi susa umthwalo wakho, namukela amandla akho. uNkulunkulu wemusa ngibusise nginemphumsiza uNkulunkulu wemusa nenze njalo simama sonke wena maseka sasiyathandaza Osia Just me to preach you
ilizwe ngephakama baba usenzele umsamo kaZu Jesu Lord Nkosi yasezulwini we thank you Father for your word in the name of Jesus Christ namandla Jesu Kristu Nkosi in Jesus